Bafazi, angazi ukuthi senisibonile isitori sakasisi. Usisi walalwa yingane ena 7 years. 7! Mangabe kuyena wena usibonile istory maybe kuma-podcast or kuphi, hayi ungascrolla la kuzosala abantu abathi hayibo uthini na. So usisi lana baye bam-invite kwi-podcast, hayi okwangempela wafika usisi. Usisi bekazochaza iside lakhe le story. So usisi uthi yena uye washada nendoda, right? Le ndoda le benengane ena 7 years. Ingane yomfana. Hayi okay sharp kena bahlala bonke vele. Le ngane lena benokuthi imbambe, right? So usisi uthi hey man bengathandi the way lengane le bengibamba ngakhona kodwa ke ngisitshela ukuthi hey man uyingane. Maybe akaboni ukuthi le ndlela le angibamba ngayo ayikho right, so usisi wayendlulisa ecaleni. Hayi uthi kuhambe isikhashana umntana acale ampotapotoze usisi. Usisi uthi hey lo mntana makacala angipotapotoze nami ngizwe kahle ukuthi yazini kusukuma yonke into la emzimbeni ukuthi hayibo. Usisi wathi hayi kusho ukuthi no bengingaphuphi all along. Lo mntana lo kusho ukuthi maybe ubabakhe noma wakhe bebanokuthi bayenze izinto ezingekho right phambi komntana basitshela ukuthi umntana usasemncane kanti umntana is registering everything. Hayi okay sharp kena kodwa ke uyamangala ukuthi hey man izandla ezincane kangaka umntana omncane kangaka wayenza ukuthi yonke into yami isukume kwenzakalani uyabona. Hayi abone kahle ukuthi khona into engathi ayihambi kahle la. Hayi okay sharp ngelinye ilanga ingane yenzeni usisi azilalele laphana. Ingane ifike impotapotoze umzimba wonke. Usisi athi hayi ngalomzuzu ngiweak ngilele lapha nazini lo mntana lona uthi hey wangenza enye into. Uthi hey la ngaphansi la yazini ngishiselwa. Hayi ke uthi umntana makasaqedile ukumpotopotoza umntana uzothatha umlenze wakhe awulehlelele amvule. Uthi umntana makaqeda nje ukumvula inyawo uthi usisi uvela abe iba ngathi nje kuba nomu like uba weak man. Khona into efikayo nje kuye uvele nje abe numb nje avetane alale. Hayi kusho ukuthi umntana uzozenzela. Ngalomzuzu yena makaloku alele umntana uyazenzela. Mase umntana aqedile kube ngathi uyavuka, right? So every time mase umntana azoyehla yena sekayabuya uba right? So umntana maqeda ukuyehla kanjalo kuyena umntana uzowela phansi. And then from there usisi makathi uyazibheka uyabona ukuthi hayibo lo mntana vele bekabhizi ngami. Hayi okay sharp alandele umntana nangumntana uwile laphansi. Umntana azama ukuvusa umntana akafuna ukuvuka. Azama ukuvusa umntana akafuna ukuvuka. Kodwa ke makathi uyambheka uyabona ukuthi hayibo lo mntana lona uyaphefumula. Hayi kusho ukuthi ukhathele. Hayi ke imstress lento le ukuthi hayibo la ngani le hayi man no. Hayi okay fine that was first day. Second day ingane nayi futhi. Ingane icale imbambe. Uthi le ngane mayingibamba nje yazini usisi uthi angikhoni nokuthi ngithi ungayenzi leyo nto leyo like kuba nento nje emfikelayo nje. Hayi okay sharp kena ingane icale iyenze the same thing le yenzile izolo yokuthi impotopotoze mayiceda lapho ithi mlenze. After nje umlenze hayi usisi uthi uvele nje awe nje alale usisi wabantu uzovuka mase lengane lena seqedile, right? Kube the same thing masiqedile again lengane iwele phansi. Hayibo azama ukuyivusa ingane ayivuki. Ene uthi lengane iyalala masiqedile ilala goed genoeg. Hayi okay sharp kuyena day 3 I decide ukuthi hey man lento le ayilunganga at all. Thingitshele ubabakhe. Hayi ahlalisa indoda yakhe phansi ukuthi baba yazi ne ngina 2 days kwenzeka into ekasona so ingane yakho ingibamba kanje and into ebhlungu ukuthi nje makasangibela lana makangibele nje ngivele ngilale ngizovuka nje makasaqedile ene makasaqedile uyawa umuntu alale ngizama ukumvusa bathi hey ubaba lo mntana wathi hayibo
ungitshelani wena uyahlanya hey lo mntana lo una 7 years wena una 7 years lo mntana lona lento ongitshela yona umsangano nje bathi ubaba aqale atshele lo sisi lona ukuthi hayi wena uyenza ukuthi maybe awuyifuna ingane yami ini manje uthi mina ingane yami ngiyisephi ngoba kabe umama wakhe abamfuni lengane lena abayifuni lengane lena nakithi abamfuni manje uthi mina ngiyenzeni ngimnaqaze because if wena uzongitshela into ekanje uthi mangenze something uthi mangimkhiphe la manje mina ngizomisa phi but hayi ubaba kwade atshele lo sisi amtshele ukuthi nakhona lento uyikhulumayo nje umsangano nje amasimba nje bathi lo baba loyana athuke usisi ayusisi wabantu abona kahle ukuthi hayi yabona la vela akekho umuntu ozongimamela because lo mntana lo mncane 7 years hayi usisi okay fine wayindlulisa because of manje sekuthiwa yena uzonda lengane le ngoba uyi stepson. Guys kanti siphela kumuphi umhlaba guys nina ngicabanga ukuthi kwenzakalani kahle like mase usifunda le story ucabanga ukuthi maybe hayi nakhona ngiphume lapho mina benginitshela nje istory sakasisi ukuthi sibhlungu and for me effect ukuthi uye watshela indoda yakhe mina ngithi big up to her you know indoda yakhe bekungamelanga ukuthi manje ilwe kakhulu kanjalo yes uyingane na 7 years mara bekumele ukuthi azibuze naye ukuthi why ifamily kabomama wale mntana lo bangafuni umntana nefamily yakhe yena ubaba ayifuni lo mntana lona ukuthi bekumele ukuthi azibuze ukuthi kahle yini wrong ngengane yami amtholele uncedo usizo because of ma wena uzothuka abantu uthi abantu hey wena ingane yakho uyokhula abe inyinto angazi guys nina nicabanga ukuthi kwenzakaleni